Halftime break Aizawl-ah second half khel turin aron lu le tani Kolasib United le 442 football academy first half in khel munum kop mai second half apo munum chunjum beisyang Kolasib United in 2-1 in man shoi meka 442 le min game and starta manata din moya Aizawl-ah Bros Samuel-ah Samuel-ah clear line pot na sa hai mai safe pot of 442 le free kick Bros Zanen head chok traviwa zawh no katian ni lo luthar ni Joshua đập here lần zawh shot ông keeper save thì lâu mega din moi ball la chuang nal khom mai à din moi ball thazat mai Joseph ta na pe din moi no borlut elo Aizawl-ah Aizawl-ah soda sang red Joshua Mega Holama anh pro salo fall tắt mấy Cặp bùi á Lần rồi Điên môi rồi Aizawl-ah Samuel Lute handball Sezon puya Minor da sua din moy Sual vetlat mai Rosen hilma Aizawl-ah Benjamin Aizawl saya sampai nan plan dun mai la long pui ta benan dalu ta Omega Sa sampu ya.
Joshua. Omega. Erika. Eric ṭhen. Throw the glow. Lot. Result ṭhen. Ani po throw the zawh lo. Can khai ṭhen na ha chang lo dong fall ṭhen lo. Bros clear. There is keeper Nenner set up kang talu me. So kalpucho don view maro chu chep le dek ran zo suan lein rol the lawa hazam puya bumana zo so chep neutral eriga lamana zo so Mikadan ball Aizawl-ah. Joshua Benjamin reset left Rosel side out play safe Rosel sa sampai substitution 4-4-2 number 12 London ni Edia ho Edia luta bena athak ni right back kulam kon bena chu chu ngal ni ha oh number 8 luta 14 chuak zawh kan itong ha kan zawh mo kedan pe a oi pet sol mo Samuel din moya Rojal Joseph clear ball low Lopo ya Apong man setin Garcia o lopo man chia chia ni Bernard Brosnan chok chok me Lutea anti tutlat Bros
kan zawh ring Omega Sear shot Ambrose keeper nena reseta Aizawl-ah din mai zo son ron chu sak thale me a plan zawh Mega Lute Mega Ai fine that's so thal top mai kat be don lat mai Omega Saya bisa puya clear ball Bros Aizawl-ah Omega Joseph shot Aba teu keeper lo khoi pe nga corner Joseph corner Ron he chok thi lo mai 4-4 Reliance chin sama mangaya Samuel offside position offside Joseph Hadi Samuel Saya sampu ya Perlu tak Brosan malam low drive dia belum punya run chok lagi wah belum punya dua peci lo amar jo second keeper ni second ball aneh itu lah fakan nafas score tani tikang Kolasib United in 3-1 in man shuai Aizawl Bernard Malama ngaya rontal na biyawa Lute
din mo zampu ya balat Suman Aizawl-ah Omega magasot sa zampu yang clear trivia din moya Aizawl-ah follow ma amaro chu ka ta pelawa lutia anzil hawlo kani faka brosnen bolan du ngat mai Suman Maya zawh ṭhen zawh chém là mà luang puya ran nu thako mai luang puya goal and score goal hazat mai kan mo passing mall tu tikan 4-1 in man roi tani an game munom ton viewa Rika nhìn bòi à Eddie Avas korteu Eddie Maya Megalo nek khel về rất mày Eric American cross trako maya omega na adong na head lo mai Aizawl ball da lura the severan pen thavio maro chu defender in hello ti chu man lo zoom in out on boy thut me ron zoom out vak ma sin poi mo lai do ma Aizawl ball lost nuwa akal tlang tir du me lo
pot deu ngat me fakalo side man ika silent ran pot lutom mai mo free kan in in ka ta pelo direct red card peng nom tang ni civilani ning sia chip kol deu kha aman pel ton tlang to mo ama khan tlan to ja kuail lutom red card mo lo jo va nei ta ko mi dum ga Joshua Lieutenant ball o mama ra ju defender in pet mara Zapuya Baron chuộc timing gì đâu Joshua different knock mày ka ta pe don tlan mai soi zela tam to te ni faka free kick Al-Bahata Al-Badan ben goal la 5-1 minute somli pangali nga full time pangai khelan nia a ground hi maximum size international level ania chakop mai toughness zirna tough til langai ni skill ju acha vector toughness kha poi mo ber anu bero anu pon sanuna lau bero sanunan lau suk soi ro se kati kha sanuna om alom scooty pokol kha ai tom lau Apa ya? Saya sampu ya. Lut ya, rin intercept halu tu. Tlang zok mai. Stefan Vizong in rompet thôi mana score low yum to Joshua Faka Omega Faka Joshua Omega pelea Mga ya Jopo ya
ṭhen zawh Megaron lut zok Tutia Aizawl-ah zawh Faka Offside position long về lại cậu mà đi đi nè bùm cho con mấy lút té to the cross long puya van bùm nè lẽ Bernard side out of you Reason oma 4-4-2 number 10 le 8 and lút don ni som te le te Bernard le din moi te ran chua ka ṭhen zawh Joshua ball quite pop mà lút té đi tụt lót Aizawl-ah free kick up bad channel lal view keeper pon low talk up mai Mangaya Faka kami kadang-kadang ball trap ya keeper marah jalan cuak man sesampu ya Eric side out of him Aizawl Titia Jompo ya
substation ama omega chuak omega chuaka Stefan alud ni in hliam boi pui zawa khel chun zom don tan zawa Joshua sa zampuya ti sual maron himle man lo sa zampuya chuak thavio Zawh Joshua Ruben ai long point lo head a chalina head man lo a chi bin a head ni chi ping ani hadi maya vor luta lute Erika Throw diglo ke khai kang Joshua zawh ṭhen tuai vật vật mẹ Joshua sampai full tat som dia Faka Tete Được tệ tròn tròn thả bồi quý lòng ấy phía dưới lòng ấy Không phải Joshua thế thì phải nó sao không mà sao Faka Joshua
khel zawh cha ngunam khop mai in khel academy ve in khel ani boka technique te skill rang passing receiving support ngunam le tu